muthuri twitaga Mark mwanake wakoragwo riu kuu guku mugunda uyu ungi okaga na vaivo akamiharukiria hari iguru wa mabati arumagire riu kiriri kiuma thaini mathaa mugwanja na ndo kiumanja ni kumanja kana ni ku freeze. He decided to invite one of his guys kimana kundu kuria gwakwa ri ni he kindu njiguaga utuko ni ngenda ukaweke atia undarie ri hindi o gutirari na thina tiga ni maundu rumacenjete by the gutia komba two men would comfortably sleep in the same bed. Yes, and the guy came kindu mathaini mathaa mugwanja na nduthu hau uguo ri maki akimwita akimuria ni waigua kira na hindi ndiraigua uri arikia kumatocha for 15 minutes ri you know the guy makirikania tondu ni aikiire atiri oyo mugani agithugumira kama magi ni ahotire kuhambata kuhambata akihingura gacui akainuka wewe terera wewe nawe maki atia kindu form 3 ri niguo mwanake ucio waku amwirira akimwira atiriri athi uingire nyumba nguoni akatonya vaivo